Hi sa mga tambay, ako inyong maninoy ug manenay, Manay Wowie. Hello Philippines, hello world, and of course hello Kitty. Hello also to Jason Sabanpan Masayon Ibanez, and of course kay Aaron Mina, no? And guys, today ipakita na ko sa inyo ha kung unsaon pagpakatulog sa duha ka klase nga bata. Okay, but before that, please do not forget to subscribe sa akong YouTube channel, which is Wowie Manapil, W-O-W-I-E space M-A-N-A-P-I-L. Please click subscribe, notification bell para ma-notify mo sa akong mga funny videos, and of course i-share po ninyo guys, okay? So now guys, anion mo pagpakatulog kung ang bata is kanang gwapo na, cute pa, ha? Good night, baby. Hold your punch, sugar plum. Pang-piyang-piyang cute. You're my sweetie pie. You're my patty cake. Gumdrops with little short. The apple of my eye. And I love you so. And I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing these songs to you because you are so dear. And finally, kung ang imong bata gwapa unya healthy kaayo nga bata buyag, no? Inanion nimo pagpakatulog, okay? Sleep na baby, kaya sleep na muna. Okay, kantahan ka ni nanay. Samtang bata pa sa kasagutan magin ako na. Oy! Magdampis na ako. Okay.